sakit itong tulang ko, bakit? Nay, anyat mapaspasamak kan kalakay. Jaksamot, mailasat na ito yan. Ay, anyakit di ba't na itanga ibagbagamon lakay. Dan sa nadagsan na sakit ka. Ay, mabit lang tagpulusak. Mapantag pa-check up. Ang mga noon niya mo tanday talakay. Sa ano yun? Apaya sa anon. Sayang ti kwarta. Inuoras ko, awan maramidan tayo. Ay, agsardan ka man si Casimyon. Di mo ipilit. May baga ka sana yun. At nakadila kong agas, Marilisa. Agas ti anya Mari Trineng. Agas tinasakit at ultulang maray. Ay nawaw, asino ti masakit Maray? Nilakay mau. Hun nga ron, maray. Agrekreklamo. Nasakit ka no titultulang na itay nakareeng. Amangan mat no agtrangkaso laang Maray. Uno saan, amangan no bannog na laang. Ay, day tangarod ti dimi amo, maray. Ay isanak amang tad iti agas Maray. Nasaysaya at no ipa-check up mulatan. Di namot nga ron kay at maray. Nuuras na, awan ka na ti maaramidan may. Anya? Awan tinaalak nga agas mo lakay. Tasaan ka numot nga amo ni Marilisa. Noan niya ti agas tinasakit at tultulang. Ay mangan kalatan lakay. Tapno at na pamigsam. Sana ka mapisin. Kasano asaan ka mabisin? Kat saan ka mo't anamigat? Ay, awagan man ti anak ta. Apay ko ba? At kuita, makasarita. Ang mga nodyak may lasat na ito. Ay saus, di ka man nagsauakas ta si Casimyon. Kaya't ko makasarita daan jayhan bakla. Dala ko man napatag ay bilin ko. Kunak tumangamin nga agpadoktor ta. Ay, saan ko nangarod? Sayang ti kwarta. No day piti pagatayak. Kanyang aron. Awan maramidan. Sa dino ti papanam Mari Trineng. Mapanak iti ayan ti kaanak kak Marilisa. Papan ko ibaga nga awagan na ti kasinsinda. Tagawid na pa'y laeng. Saan ka di pa yan naimbagan ni Mari Simeon Maray? Ay, saan pa'y nga ron, Maray? Day takit din. Nasaysaya at no ipa-check up mo Maray. Tapno makasigurado kayo. Kantap no masigaw. No anyaman day tarik-rik na. Ay, agpatangken nga ron, Maray. Di na kayat ti mapan. Ay nawaw. Makaungot mo tunggal ibagakan ko na nga agpadoktor kamay. Ay na, day tatirigat na no natangkan ti ulo ti asawa. Natapay kit din ati madanagan. Ay, pudno launay, Maray. Madanaganak. Tano agsasaukot kaslamatayon. Ay, ada ka si ti Diyos Maray. Ay, wun gaya Maray. Ada prutas ditoy. Dumagas kanto intun madamdama at mga laka. Naimbagla ang apamigsa nila kay Mau. Hello, Anjay. Oy, imawag kayo matnanang. Ada ka di parikot? Mabalin ka di nga agawid ka pa ila, ang anak ko. Anya? Apay, anyat na pasamak, nanang. Ni tatang yung amain. Naan-ano ni tatang, nanang? Masakit ni tatang yung anak ko. Anya? No agsao, kaslamatayon. Madanag anak una yun, anak ko. Ay nawa, kasano nga rudan day ta? Agawid kayo man pa yan ako. Kaya't na kayo kanumula ang amakasarita. Sakbay amapukaw dito'y lubong. Jack pa'y sigurado, no kaano. Ngam, basta agawid kami, nanang. Iba kayo tamangan lang ni tatang kadagiti nasusustansya amakan. Wanan ako, agyaman aklaunay. Mala, agpakadak nga rudan.
Ta isublik ti cellphone ti kasinsin maw. Di mo liplipatan nga awagan ni ading maw, ha? Sino timawag? Bakit? Ni Nanang Lakay. Apay? Agawid ta kano ta masakit ni tatang. Anya? Kasla matay kanumat no agsasao. Amo ni ading mo, ti maipapan iti dayto abanag. Saan pa'y Lakay? Awagak inton madamdama. Kaano nga ro ti panagawit tayo? Tagpakada ka ni boss. Inton sabadulatan Lakay. Agfailak mo't itilib ko. Barang palubusan nak ti boss ko. Hello, Manang Angie. Oh, imawag hak, takayat ko nga ibaga ang masakit kano ni tatang. Kaano pa Diyak na sa ludsod. Ngam ko na ni Nanang, kat agawid ta kano, takayat data makasarita ni tatang. Nagpa-check upan na ya. Day tati Diyak na sa ludsod. Ngam kasta unay tinanag ni Nanang itay imawag. Panagkunak kat nakaron tiyan anayon ni tatang. Kaano nga rin nga gawit tayo? Inton Sabado, ading ko. Agawid tayo tamapan tayo mat bisitain ni tatang. Mangan ka iti prutas Lakay, na imbagla pamigsam. Nangalaap iti prutas. Inted ni Marilisa. Anyat ko na di Anjay. Agawid da. Wen, iso amangan ka kano iti nasusustansya amakan Lakay. Jaka mau. Hanggang panagrik na. Kadya ko nagbayag. Iso nga road amangan ka, tapno saan ka ako mapsaut. Kastala talaga ati biyag. No oras mo, di oras mo. Ay, kastala ka na yun di bagbagam. Amok daytaan, ngam tulungam kumamot at ibagim. Di ka agpatangken, adda ka si ti Diyos Lakay. Nubilag man to jak malasatan. Dahito ya sakit ka. Kat matayak. Amo mati nang idulinak iti kwartata. Agraman dagiti papelis ti dagatayaw. Ay, agsardeng ka man si Kasimyaon. Tay dagatayaw iti abagatan. Isuti kukuha ni Anjay. Kat kukuha mat ni George. Jada ijilaod. Ito'y balay. Pagbingayan dan to Mangan ka kiday, sana kung kumpormi tilaw-lawatum dita. Ay, agyaman tanagawid kayo, Anjay, anak ko. Kasla di yumot kadwa ni ading maw. Ha? Ay, aglugan ka no iti sumaruno a biyahe, Nanang. Kumusta ni tatang? Adda iti silid may, nakailad. Kumusta tirik, Nana? Nasakit latta kano titultulang na. Kat, anya kay di ko na ti doktor, Nanang. Saan kami ang nagpa-check up, anak ko? Anya? Apay ngay? Di namot kaya tagpa-check up. Anya? Kasano nga rod amamuan tayo no anya ti sakit na. No saan namat akayat ti agpa-check up? Ang yaman na tanagawin kayo, Anjay. Nan, ano kayo ay tatang? Andan sa nadagsa na sakit ko. Kat apay ngay, adi kay pala agpa-check up. Saanan, no oras ko, di oras ko. Ay, anda na patagay bagakan ka. Ang mga numalipatan ni Nanang yaw. Ni tatang mat. Tinagay niya bagatan, isutitawid mo. Ni ading mo, dagay jilaod. Anya? Da kaya naday tadagat ipagapaan nyo no awanak ton. So'y balay, pagbingayan yaw. Advance kay launay mat tatang. Mapantay kiti agpa-check up. Tapno maamuan tayo no anya day tarik-rik naan yo. Saanan, matayak tumot lang. Di yung baybayan ni Nanang yun Da kayo timaka mo no awanak ton.
Manong aldawan ang masakit ni tatang, nanang? No sa anak nga agbidawt, 5 nga aldaw na itanan ako. Ang mga nabannog na laang. Ay, jak man amo, ngumadanagan ka dagiti ibagbagana. Takas lagpakpakadam utun. Ay na, masapol ang may pa-check up daytan. Tapno makasigurado tayo. Ada ka asi ti Diyos. Kasarita yun tuman kay di anak ko. Alukuyin nyo kun manang mo. Tano siya, di nakipangpangag. Nagrigat kami ti agsao. No santay pa'y asigurado no anya day tarik-rik naan na. Ay, Jorday, ako. Siga ka di kaitan. aw-awagan na ka ni tatang mo. Mapan ka iti ayan na. Amangan no napatag ti bagana. Oh, kumusta kan tatang? Siga ka di, Jorday. Well, sakto ito eh. Apay nga minadikag pa-check up. Bayamon ta check up. Umasidag ka ta, day bagak. Day tuyan dyan, kunada maudi abilin. Ay, ni tatang mat. Tay daga, tay jilaod, tawid mo. Woko ni manang mo. Yan day ta bagatan. Tay balay. Paguduan nyo lata. Hindi yung baybayan ni nanang yon, wawa anak ton. Nalawag. Ay na, ingkay gidag pa-check up. Saan nakasapulan? Amo nga nadagsan ti sakit ko. Kasano nga rod amaamuan ngay? Sumat ti marikrik na. Nasaysayat na pa-check up kayo tatang. At least, makasigurado tayo. Naim pag-abigat mo, Georgie. Oh, kastamat manang. Kasla na ako nagtipang panunutam Awan ka ni timadlaw mo ko ni tatang. Anya ko mangay. Amang ano na bandog laang. Iso ako na sakit titulto lang na. Ay nawaw. Kasanumat anay bagam tikas na ading ko. Kitam makatakdirin makapagnapayan. Ayun ngagpaiso. Nakailan mat idisimbang put kami idikalman. Ay, makapadanag mo tikas na aramid na ni tatang. Mabit man lang takasaritak man. Makatakdar kan makapagnapat gaya man. Pilitan man ang agpa-check up. Tapno sigurado. Mayat samot ang tirik na ni tatang, Angie. Kita, adan ijarwar. Kastamot lang tinadlaw ni bakla itay lakay. Barang saan naunag ti sakit na, Tijak ngamin kayat ka ni tatang kat agpatangken. Imbis nga agpa-check up, saan mo? Ta ipagarup na mutin ahusto ti amuna. Di mo na tanong tan. Ibagam itinasayat kan ko na, tapno saan ang maupay. Wala kay, di ka madanagan ta kasaritak anasayaat. Saan anasayat ti kastangar aramidan na. Pagdanagan na lang ti kabalay na no kasta. Wana, Kasta unay ti danag ni nanang idi mawag kanya. Oh, mayat samat ng tirik nam tatang. Ay, un nga raw na nakaw. Bayamon tayo ni tayo nariigap. Kat, nagyaman kayo kadi iti na Marso, tatang? Ay, una. Ay, pinagda, nagyupiman ni nanang. Na, apay kaya yung sa mo ang mataya ka. Ay, sana kasta ti kayat ko asawan, tatang. Ti kanyak laeng, kat di kay agpatangken. No ibagada nga agpa-check up kayo, tapno makasigurado tayo. Kan tapno saan nyo apagdanagan dagiti kabalayo. Kasta unay ti danag mi, idi imawag ni nanang tatang. Kan uray ni nanang, madlaw a madandanagan meten kada kayo. Di kay ka di maasyan ken kwa na. Idi kasdyan nga edad na pagdandanagan nyo pay laeng. Gusto, ti ko na ni manang, tatang. So, syakti da kayo, agpa-check up kayo. Amangan nga mino iti kadadanag ni nanang, iti kasta a sitwasyon nyo. Ket makaala iti sakit na. Rumor kami pa, bakit? Day, sa dino ti papanan niyo, lakay. Ingkam agpa-check up. Ay nawaw,
Kunak man numayaten tirik nam ako na. Pustaw ti kuna dagiti anak ta. Ingkam latag patsik atap mo sigurado. Nagrubot sa matan ti biyahe, lakay. Usaran mi tilugan daan, Jay. Malang araw, agrubot kayo, tapno makasubli kayo adagaws. Umayak man, Mari Trineng. Ay, umay ka, Maray. Kumusta kay nila kay mo, Maray? Nakitak mo't anakatakter iti arubayan yu itay agsapa. Ay, wan. Naimbag kanumutin, Maray. Mayat kanumutin tirik nana. Ay, kat nasaya at ano kasta, Maray? Wan nga rod, Maray. Ay, pagyamanan iti Diyos. Mayaten tirik na nila kay maukam. Kasla saan kamot anaragsak, Maray? Ay, naragsakak, Maray. Diyan na nagustuhan kinaramid na. Kasta unay titanag mi akapamilya na. Anya ngay ti ko na dagiti anak yo, Maray. Binagbagaan da ni tatangda, Maray. Naimbaglaangan atay manugot nga agpa-check up. Ay, uwan Maray. Nasaysaya at lata no makasigurado kayo. At dati mako na a peace of mind. Kumusta ti check up mo, si Miyaw Lakay? Awa makano sakit ko bakit? Normal mo ti resulta ng iti laboratory. Nabannog lakano, iso ka sa pulak ta ginana. Makitam dayta. Ay, kaguran naksamay. Una, takas taunay tidanag kukun ka. Agpatangken ka pa'y. Di mo kaya tagpa-check up. Pasensya ka na no pinagdanag ka. Uray dagiti ubeng. Madlaw amadanagan da. Iso ang nagawid da adagaws idi mawaga. Tiyan mo ka kay sumuti pa katayakaon. Iso nga imbilin ko amin na. Inton maminsan, di ka ngamin agpatangken. No kunada nga agpa-check up. Tapno awan ti parikaw. Kentapno saan kami mo't amadanagan. Uwan bakit? Suray. Ay, nawaw! No adda ti rikrik na denggam ti ibagati kapamilya. Di ka agpatangken, tapara matlaang dayta iti pagimbagam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Maridora, pilpilitan ni Carmen nila kay na alumasin. Lumasin da kanon iti pagnaudan. Aya, nangamuamot iti dayta, Mari Perla. Nangag ko apag sarsaritaan da idirabi eh. Apay kano, katkasla na anos mo't dagiti katugangan ni Carmen. Amo pa'y iti dayta, Carmen ah. Saan na siguro akaalaan ti katugangan na. Iso ang kayat na magtun ti lumasin. Ay, nawaw. Ay na, madlaw Dora. Kitaong tilanga na kat madlaw asuplada. Pagakaranda ka no ngay. Dayta tijak amo maray. Ang ibagaktukan ka, no addamanan ti masagap ko. Ay, kaasim at nga rod ni Oliver no kasta. Isupay man na napaggastusan da. Pasensya kayo, nanang. Talaga lang akayat ko ti lumasin. Nakababain mat ngami, no papakpakan kami nga agasawa kada kayo. Sa maysa, ado tayon dito'y balayo. Maawatan ka, Carmine. Sana bale, tagsapol kami iti asidaga pagakaran mi. Iti kasta, nalakalaang abisitaan kayo, nanang. Agyaman naklaunay, anak ko. Maragsakan naklaunay, takasta ti kapanunutam. Mabainak nga minan, nanang. Di ako mapanunutan, akagura kayo. Wen, maawatan ka mo. Nasaysaya at matlaang ti kasta. Sursuruan nyo ti tumakder iti bukod yaw.
Tasaan akanayon kat adda kami anagan nakyaw. Agyaman naklaunay, nanang. Agyaman nak tamaawatan da. Oh, bakit? Kumusta ti pa nagsari tayo kaninanang? Nasaya at madlakay. Impakaawat ko no apay akayat ko alumasin ta. Nasayat nga rod bakit? Sana balay, adamot ni ading ko, akadwa ni nanang diti balay. Day tapay nga rin ti may sa amakagapo no apay akayat ko alumasin talakay. Ado tayo launen. Ala, kasaritak tuman ni Insan Mabel. No kayat na nga caretaker ta iti balay da. Isupay lang ti pagkakaranta, bakit? Ay tapno as-asidag ta kadanana. Day tamat lati ko nakait. Nalakan to ti pumasyar, wano bumisita kada kada. Sikamad ti masalaw ko dito'y dalan, Oliver. Sa dino ti papanam. Agpasintro akman manang perla. Ayun gayam, pudno ka di alumasin kayon. Sino ti nakadamagan nyo iti dayta? Nangagmilaang. Uwi na. Lumasin kami. Isumot ti kayat ni bakit ko. Ay nawaw, apay ngamin ani Carmen ti masursurot. Apay adi mo kontraan. Ustumot ti kayat ni bakit ko, manang. Nasaysaya at no lumasin kami. Adu kami ijayan ni nanang. Ay na Oliver, agpanunot kan. Amangan no saan laeng ngamin akaalaan ni bakit mo ni nanang mo. Iso nga agganat launay alumasin kayo. Anya? Kas makita, kasla saan damot ngamin aklaus kin ni nanang mo. Agsarsarita dam. Da kayo kid di met. Negatibo adagos ti panunot yaw. Good. Pagkakaran nyo ngay nga raw. Caretaker kami na. Iti balay ti kasinsin ko. Amu ko no sa dino ti pagkakaran da Carmen kan Oliver Maridora. Sa dino, Mare Perla. Ag caretaker da kan iti balay da kasinsin na mare. Anya? Oh, makitam day ta mare. Di damat gayam kabailan ti agpatakder iti bukod da abalay. Ngam nay, nagkarik da kanumot alumasain Oo, na yan ti kasta. Day tatirigat na, no ti maasawam, katay tao adi na amo amakibagay kadagiti dadakkel mo. Ay, pudno launay day ta, Mare Perla. Imbagkan ka takaalam ti katugangam. Una, agbayag kami kadi dito'y balay da katugangak, no jakmet amo ti makibagay kadakwada, Maridora. Mabalintan samat tan ti umakar, Oliver lakay. Naskan ngagdalos tayo pa nga umuna bakit? Manungamin na bulan nga wan nagnanad iti balay da kasinsin Mabel. Sige, agdalos tapay nga rod inton bigat. Tumulong ka numod da nanang. Kit nasaya at matano kas talakay. Malpas adagos no kwa. Amo mo ni nanang. Pag-ayat na ti tumulong. Diyak ko mapalubusan ng ipilit na. Gagangay na alakay. Nagasat ka kit di kasta ni nanang mo. Nalaka ti makibagay ken kwa na. Nasingpet nga ni nanang. Banag apagyamanak unay. Iti mano atawan ta panagnaed dito'y balayon. Kat nariknak ti panangasikaso ni nanang mo kanyak. Gapo ka ni nanang mo, nariknak ti panagayat ti maysa nga ina. Nanang, ibagayo no kaya't yung tagawid. Itulod kayo. Madamdaman to, Oliver. Ay na, maikaw aklakit day, no awan kay amakit-kita kay jay balay. Adamot na giti kakabsat ko. Sa bali laktaan, no kumpleto kayo anak ko. Nasaya at tikastoy nanang. Overcrowded tayo ni Jay. Di kag danag. Asidag lang mo tinagakaran may. Mabalin kay apo masyar no awan aramitan nyo. Wan mo't kit di Agmerienda tayo pa nanang. Ay nawaw, sa anak pa'y mo't amabisin, Carmen. Uray saan kay amabisin, agmerienda kay latta nanang.
gayam ti balay nagakaran nyo, Carmen. Wan mat nga min bakla. Oh, anyat ko na ni katugangam, idilimasin kayo. Di na kaya't ididamo. Ngam napilitan mo't laang Ta syempre, pinilit ko. Nakababain mo't nga minan ta overcrowded kami ni Jayanda. Ay, wala. Uray na anos ti katugangam. At dalat tamo tayo kunada bain. Pudno launay bakla. Itikas dyan nga edad ti katuganga. Kat naasikaso launay. Sika pa yan ate agbain kan kuana. At ang sabatan ni Carmen di tabalay ni katuganga mamari perla. Wan, imakardan, idi pa'y Sabado. Impapati damat gayam. Siyempre, agganat mo't ni Carmen. Di na siguro maanusan ti katugangan na. Ay napanagrup-rupa na pailaang mo't kat amumo no anya klase ti tao day di Carmen. Iti panagkunakit na anos mat ni Purina ang katugangan na. Wan, naanos ni Nana Purina. Ngam, ni Carmen amanugang na ti ayan ti parikot, mare. Uray di na mo't aklunan. Kat madlaw adi na ngamin amo ti makibagay iti katugangan na. Kaya't asawanday ta. Iso ti number 1 ang makagapaw no apay akayat na tilumasen, maray. Ay, naalam, Maridora. Ay, ti samad gayam ko ti pagsasaritaan nyo. Manang Dora, manang Perla. Ay, way, ni Carmen agayem mo, bakla. Kasano, agganat alumasen, tadi na amo ti makibagay kan katubangan na. Oh, sana po daytaan niya. Kaya't lang ni Manang Carmen ti lumasin. Tapno masursuro dati tumakter iti bukod da kani Manong Oliver. Rason na lang day ta, bakla. Patpadyamot. Oh, imay ka mat, Nexie. Anya ti masapul mo? Hay na. Mom? Ti anya? Hay, si katitapig naman ng Dora kan Manang Perla itali mabasak iti paraangan da. Apay ka no? Hoy! Aggaganat ka kano alumasin, tadi mo kano amo ti makibagay kani katogs mo. Anya? Amo mampay kani Manang Perla? No makapagsaumat dayta, kaslam ang moda? Ay, kasta talaga day ta akalugaran mi. Maditi tabas ti dila na. Naimbag tamaanusan ni katugangan na tikas di nga ramid na. Anyat kayat mo asawan, Nexie? Ay na, nabayag anakin na edda iti dadakkel nila kay na. Anya? Wala. Ang pati ko na nangagtrabaho tapno makatulong kada katogs na. Adumot ati pa kays istoryan day di ata umanang. Maasara. Kumusta ngay tibihan? Oh, si kamat gaya manang Perla. Apay ang kasta tiisem mo. Apay, talaga ka di adi mo kaalaan ni katubangam, iso alimasin kayo. Asino mo tinakadamagam iti dayta manang? Madlaw mo't. Siguro, di mo nga minam mo ti makibagay kan katubangam, iso nga impapatim ti lumasin na niya. Pangaasim di nakbisitan. Masaksaktan ka kade. Masaksaktan ka, tapod no ti bagbaga. Ay nawaw. Nasaya at kami kani katuganga. Kinapudno na, umay matpiman pumasyar dito'y balay no sana busy. Limasin kami lang kani Oliver, gabot na overcrowded kami iti ayanda. Sa maysa, kaya't kumadlang at tumakder kami iti bukod mi. Asino kumamit ti lumasin no kaalam lakit diti katugangam? Kastoy nga min, manang Perla. Uray nasayat dagiti katuganga kanyak, adalat tamat makuna abain. Saan akas kadagiti daduma dita? Mano atawanan nga makipagnana dalat ta kadagiti dadakkel ti lakayda. Oh, kasla di ka mo dun makais, Mari Perla. Hay, masurunak launay iti dayjay a Carmen Maridora. Oh, apay ka di? Maditi tabas ti dila na.
Anya timbaga na kan kaya. Saan naman ket di nga indiretso? Ngam amuklatan asyak ti patamaan na, Mare. Isyon samot kan kwa na. Nga aging gaita, ket iti ayanda katubangak ti pagnanaudan me. Kasanumat anaamuan na ti may papan iti dayta, Mare. Ha? Jak nga rud mo, Mare. Sinong batam kumamat, Mare? Imbagam kuma nga ammom ti makibagay. Iso nga aging gaita, kat iti ayan ti katugangam ti pagnanaudan niyo. Aywan nga, paiso. Apay ajak na panunot dayta. Kasta, ti panagsasaon ni Manang Perlakan ka, Manang Carmen? Wan, ay, syok man amo ken kwa na bakla. Ay, ibakbakit na nga, ti kasya nga ugali na. No sa anak lang nga makapagtapal ay na. Si kaki din ti kaskasta na. Kat agpada kayo mat ana ikamang la dito'y lugar mi. Dayta nga rod bakla. Kan, awan mo mo kabasol ko kan kwa na. Talagaan na laing agaramid da dya iti issue. Di kalatan agpaapekto kan kwa na. Umapal lang day jay. Anya kumangay ti apalan na. Umapal takabailan nyo ti lumasin. Isuda ngay. Makipagnana dalata iti dadakkel nila kay na. Kasanubat nga min. Imbis nga agsapol iti trabaho na. Saan? Taday tagmarmaritis to pubraan na. Among kadila kay? Kinasarsarita nak ti kaaruba na nanang itay alimabas. Asino akaaruba da nanang, tidakda ka matan ba kay? Ni Manang Perla, Ano kasta close kayo? Aggayam kayo? Saan lakay? Ah. Kinapudno na. Jack maguston ti panagsasauna. Apay ngay? Isu kano akayat ko alumasin ta. Tadyak kano amo ti makibagay iti katugangak. Anya? No amo na lang, no kasano kami ka-close ka ni nanang mo lakay. Ay, irugi naman ang ti ugali na. Di pa ila nagnakam idi tinibab da tingiwat na. No kasta. Sigud gaya man nakas jay ti aramid na. Wen, kas den na dayta akaaruba bakit? Nalay nga garamid iti isyo. Uray di na amo ti hustong istorya. Nabayag ka naman ta makipagnanaad dala ang iti ayanda katugangan na lakay. Isuti ko na ni bakla kanya. Wen, gusto timbaga ni Bakla. Adumit ti isyo na anday tama ng perla. Uray dagiti katugangan na, kat maumumad ang kuana. Kasano? Saan mo't ngamin ang makarikrik na? Di pa trabaho. Awan samot ni Manang Perla, di tabalay da nanang. Jak sigurado, ngam nakita ka na sa parin mo itagsapa. Adda ka di masapol mo kun kwa na anak ko. Kwa, kaya't ko kumakasarita nanang. Ay nawaw, may papanitian niya anak ko. Nagado nga issue iti biyag na. Agraman ni Carmen, iraman na. Imarmaritis na alimasin kami kanaw. Gaputasaan nga mo ni Carmen, ti makibagay kada kayo akatugs na. Nasaya at kami matkin di Carmen, Oliver anak ko. Ay, dayta nga rod nanang. Agpakalaing manin dayta karuba. Agar aramid manan iti isyo. Mala, bayam, kasaritak to day taaperla. Ni, si kamat gayam na napurina. Anya ti masapul mo. At dala na pataga kayat kung ay bagakan ka, Perla. Anya day tanana. Agsardeng ka nga agar aramid iti isyo, may papan iti manugang ka. Nalawag ka day, Ni, asino ang manugang yun, nana? agin di amo ka pailaang. Tikunam ka day, kat jak amo adadadaalam ni Carmen, si ka Perla. Ay, kwa, nana. Agpampanunot ka kadipay, Tapno ibagakan ka. Limbasin da Carmen kan Oliver iti pagyanan. Saan agapo tadita mo ti makibagay. Kayat dalaeng ti tumakder iti bukod da. Di ka agar aramid iti isyo, no di mo amo ti husto nga istorya.
Kan sardengamon ni Carmen. Tanusaan, talaga asya ti makalaban mo. Ay, nawaw! Saan ngamin anasaya at nga ikam iti dakes akay papanan dagiti makitkitam. Tayo kunada nga rod, di ka sumanaono di mo ammo ti husto. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.